abatura b'ibyaro munani mu rukebero rwa Katojo hamwe na Cyabo harambo mugombora ya masheruka bari yo mbwoba ahabwita ko mucanga cyabo kutenguka ombwire bwenjura ubwa nyuma yo kuterwa bitengure nshuminje hingwire abantu bagera ngo bwahatana barara batabyami ahabwo kutino kwirimerwa itaka ija kunyambo muri yejunjura abantu mwenkani imfa no gumwana namwe ni insima rahanga wankwasize kushanga ngunyi no gumwana ende karagara kwenyini nagenda njikwatiro mu maguru kurigirira kinte cyabiro umwanya ogu nati kino kwerarikera ninjera numurebe nshonga y'amabaro kutwa batugatekire tuba turyaho amabare nkago boyombekere henzu usanga amabare garuho ngakukana gagenda umwaga mwe ngakera kugenda nk'ikiro mu ruhombi yami uhura enseneto gote amizi gija amizi gafumukaha hatera hemishatu kahafumuka amizi garunduka gatware bintu byone byabire barya imitumba yona yashuma emyani yona yashuma ekimanje cyanje kikakiryaha emyani yona yashuma imitumba yashuma byona byahwa haha byona byarunduka byazife twareba hansi habanza kutera nk'emishatari nkaho kushatashatuka imyanya kumarebero nkabishatu iza mamizi areterwa mamizi hansi gatandika kubarra ecyabe cyo barko cyurunduka cyo cyaretira abantu boko nganye n'abantu kuri kwife barra nwa nkatanu gakafurka gati yabina bwako byatera byashenya n'amakagabantu bamwe mbebembezi becekeki enshongeje n'abajecece rukwinga kubo mu nshozi obutabyara miti hamwe n'izindi nshonga ezora abantu noreba ahabwo kufundiriza bakatandika kuturo kunuyo mbisozi na nukuhahinga munonga so haretera ezora kuyabiroho nyingi kuyaguho nyingi musizo neje huyiremo hataretera mizi gazo mwitaka munonga akweze nsoje za Katozo nazo zonka zinemwa mizi masangwa mizi gamwe ni mingi akaba niyo bine migera yo kukizayo niyo twine na sources za mizi na nagagagura bitagutwina go kusavinga igombo rege na town council gona niyo tukugira ki niyo tukubwira sako kugira ngo enso zo zonka zina mizi mingi hanze hatukagwire nzura muteka habaho na namizi kurugasi gakatemba areta kahunga twabaretere bihimba okugira ngo tubirukanjere obundi tube nabo omubusaso bubona twarete byokweshweka kuba nore omukazi yanagera ngo ebyokwesheka byona bikagendera omunju yone kuyahigukire uko abana babuzigwe eco kurya mbone twajanka tuje tubirukanjire ubwa nyuma y'ikigwerezeki ekitongole cya Lipro Uganda bakwatanise n'aba Conrad Hilton Foundation hamwe n'aba Western Uganda Humanitarian Platform bahira abantu abo buhwezwe byo kurya na za barangiti shonge bugoreza tukubasa kubibinga nebitekwa byabaho konkana tugezaho kurebuka ngo twagezaho kucendeza akabi akubikureta bwa nyuma yabyaheza kubaho muri yeco tugezaho kureba ngo twayegeza abantu kubyare imiti abakuturo mu nsozi kwinga bakugezaho kugenda betorera nsozi kujangwa amizi gaguma gija gahwera hasigaraho gwereshiro kuraka kimanyisa ngo amizi gari kugira ki any time eco kiragira ki kirabandamo ngwero shatu no boyine na keja kasente eco cyakwandamira nuzaka liranka alibo Perez Ndiakura uryo muhango mbyebwereza by'ekikankeje nagira ngo hine kubaho kwegesa abantu okubine kuturo myanye jombo sinje kandi barukurinda n'ubuhango bwensi akwantu bagira ngo umutugwa karutusu gwabire gukomya ahansi mbwenu ukatubyare nko mugano ubase kugira ngo wayambita kawe yagumara kwaserera yabura kutwara umutunga nko muntu kujya tomugano tukuruga musente mbwenu twenda kugezaho kwegesa abantu ni nyeta abanyadini nyeta government local government central government nabona bucikwataho na civil society organizations kwatanisa zamwe tukegesa abantu aba tukabeje sentura nungi eyo kutura no buhangwa bwitu abo kuba nitwe tukushisha buhango abantu abahikirwe hekigwereze kino barenga 200 ku rugoma kagaruka kanshanju na munana omirukebero rwa Cyabo harambo hamwe na Katojo omugombora ya masheruka omu district ya Shema ahabwa TV West nde era akiza